mathoketie thoko eno undu uria ucungiririe bururi kurwo ni mabilioni ma mbeca riri nao arimi magitigwo na Macadamia matoe kuria megutwara ni guthurwo uru. Njoroge wa Kimani ena ripoti eno. Thogori ya wendia wa Macadamia guku bururi-ini yerekeire gukobobana, thirikari ingiaga gwika mituki gucenjia watho uria wiriga gwikirwo wa gwitikiria wendia wa Macadamia nja wa bururi matari makonyore. Kiama kia ene kambuni cia kugura na gukonyora Macadamia guku bururi-ini nio maikitie mateta maya makiuga aguri ya Macadamia kuma bururi-ini wa China nio megwateire thoko eno na matiramitwarithia uria kwagiriire. Tutingihota kuga ati ninge tukwihoka thoko emwe thiini wa thi yothe ati noyo ingigura Macadamia ma Kenya na niona ni thiete China na ni kuri province itagwo Ringtan mahandite Macadamia nginya bara-ini ta mahua. Makiaria na andiki a mohoro njoria ya maugite bururi na arimi marorwo ni mabilioni ma mbeca kumana na uria aguri acio marathurania Macadamia macio makagura maria magikiro kia iguru na guteaniria maria mangi. Mundu uria wina thoko eyo yagiritio ni mundu ni arutia wira akuma China. Na arutia wira akuma China uria mekaga mokaga makagura mbego iria ndungu. Ona korwo no tukerie gikuyu kiega ri ingikugurira Macadamia ciringi 10 ri iria njega ri na wina kilo 100 ri na ndakugurira 50 tu ri 50 ri ugutwara. Nimongereire kuga kambuni imwe ni irikitie kuhingwo kuona matire na Macadamia ma kugura na aruti wira makiria ma 5,000 magatigithio wira. Riu ni moritie thirikari ikirire mitaratara ya kugacirithia sekta eno unyitaniri-ini na anyiti itemi othe niguo kwarahura urimi uyu na gutigirira arimi ya Macadamia ni magunika na mona faita ya urimi wao. No nginya tunyitanire arimi makambuni na thirikari tukurie thoko eno itu ya Macadamia, tukirie urimi wa Macadamia nigetha mundu wothe akorwo agiteithika kuma kwi murimi agie na bei njega yo mothe na rucio ati angethie bengi aige ni arenda aheo mbeca tondu ena miti yake ya Macadamia ni arihotagwo na gukorwo na uma wakuga ati ni akuhota kuriha. Thogori ya Macadamia ikoretwe gumeirwo ni mathina kiondorita ni kwaga mitaratara mikinyaniru kuona mbere ya watho uyu mweru gathikitwo arimi mendagia magetha mao na thogora wa igoto kuri ene ithei cia guku bururi-ini undu uria watumire thirikari yeherie mukana wa kugiria mendio nja wa bururi matari makonyore niguo kuhonokia murimi no uria maundu maracenjia murimi ndari ngurani arona. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani. Na tugithie na mbere, mwandiki wa mohoro na ceceni ya Kameme FM na Kameme TV kaunti-ini ya Naikuru Wanjeri wa Kariuki uria warathirwo ni maabitha a borithi hindi ya mirurungano ya Gen Z tauni-ini ya Naikuru oigite muturire wake uri hatikaini thutha wake gukorwo akiamukira mikana na njira ya thimu kuma kuri mundu uretambura ta abitha wa borithi na ho gukorwo akirumirirwo ni ngari riria ari mucini munene wa Naikuru. Wanjeri ugite araikara na guoya kuona abitha wa borithi uria wamurathire ndari araikio ngono na kwaya gukorwo niwe uraruta wira uyu wa kumuhe mikana niguo kumuguoyohia. Kumana na maya Wanjeri ni andikithitie ripoti ceceni-ini ya borithi ya Central mucini munene wa Naikuru akiuga muturire wake uri hatikaini. Muikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa andiki a mohoro kaunti-ini ya Naikuru Joseph Openda ni oritie cira wa Wanjeri uhanyukio na kihoto giake kionekane. Or anywhere else, and then also the vehicles, the movement of vehicles that have been following me, and it makes me feel not so safe and not comfortable. And the more the case takes long, the longer I'll feel I'm not, because I know, and we all know that the person who shot me is out there. He's still working. And we don't know what powers they have in the National Police Service department. So I don't know what protection they have. So, and like I would say, I'm just a normal journalist. So for me, I have no protection. With the investigation, we feel like these
incidents or these intimidations have something to do with the investigations that are going on, and possibly maybe the person might be wanting her to drop the push for justice. With the investigation, we feel like these incidents or these intimidations have something to do with the investigations that are going on, and possibly maybe the person might be wanting her to drop the push for justice. But we would want to ask the agencies involved, the IPOA, the ODPP, and the police to cooperate so that to ensure that this matter comes to a conclusion. We want to see justice take its course. Na ihoya ritu ni ati Wanjeri ni gukorwo akiona kihoto giake na ihenya o toria kwahoteka. Na riu governor wa Nairobi Johnson Sakaja ni areganite ni riboti cigie ndereti irathugundwo ya kumuhagura akiuga uyu ni muhuhu uratwarithio na mbere ni andu aria marongoreirie guthoga wira uria ararutira muingi wa Nairobi. Atongoria aingi aria mauma nake maugite andu aria marathugunda ndeto ino ni aria makoretwo makirehe bara kiama-ini kia UDA. Ndeto ino iyumiririe hindi ya kuruguria ikerekaria ya gatatu ria mubango wa irio mathukuru-ini ma Nairobi mwena wa Umoja. Wangui wa Mwiruri niwe wina riboti ino. Koromerera riboti iria ikoretwo ikinyagio nenda-ini cia ukinyaniria ati kuri na MCAs a kaunti ya Nairobi marathugunda ndereti ya kuhagura Governor Johnson Sakaja. Atongoria matiganite kaunti-ini ino maugite matikunyita mbaru ndereti ta iyo. Akiaria ari thukuru-ini wa muthingi wa Umoja 1, Sakaja ni ateanirie ndeto ino na kuga andu aria marenda kurehe ngayukano Nairobi matigutoria, akioria atongoria metikire kurutithania wira hamwe. Those who might try to bring division will not succeed in Nairobi. Nimesikia watu wanaongea mambo mingi hata sijui nini mnaongea, hata vijana wanashangaa ni nini hiyo. As always, hiyo vitisho tumezoea kwa muda mrefu. As we are focused on the work we are doing for the people of Nairobi, muache mambo ya side shows. Na porojo ni mingi. Sasa hizi Raila na Rais Ruto wako China pamoja. So mambo ya porojo msikuwe. Na propaganda ni mingi, nasikia sijui nimetolewa kwa ndege gani. Na nilikuwa na hii function hapa leo. Mubunge wa Embakasi West Mark Mweje ni oririe MCAs kuiga kaunti ya Nairobi mbere kuona gukoretwo na ndereti nyingi irathugundwo itari na mithingi cia kuhagura magavana. Mimi niko bunge, ninajua what has been happening in Meru County. Najua nyinyi pengine mmekatalia hapa. And Meru, hiyo mambo imekuwa ikiendelea huko Meru. You can destabilize our county we are no longer focused on maendeleo. So that is one thing I want to request. Hata sisi kuna impeachment zingine tu. Nyinyi watu wa UDA mlikuwa mnaleta bunge, sijui nani mnataka kutoa, sasa tena mmegeuka, mmerudi tena. I want to request you, tafadhali, let us put Nairobi first. Mwena-ini wao MCAs matiganite kaunti-ini ino maugite ndereti ta iyo yatwarwo bunge ya Nairobi o matikamenyita mbaru makiuga mbere ya ndereti ya kuhagura Sakaja thugunditwo maafitha thirikari aria matakoretwo makiruta wira niyo mafatie kuinuka. The same people that will purport to initiate the impeachment are the same people that have continued to bring disunity katika Kenya Kwanza katika ile bunge. Wewe support mdosi wako 100%. Wakileta upuzi ya kuongelea sijui impeachment, waambie wewe utaki, wewe ulichaguliwa nini? Deputy governor. Nasema ati impeachment is looming. Where? Na mimi nataka niambie wale watu ambao wanaandika magazeti, kabla uimpeach Sakaja, enda ushago kwenyu, wenda impeach governor ushago kwenyu. Mekwaragia hindi ya mihango ya kuruguria ikerekaria gatatu ria mubango wa irio mathukuru-ini ma Nairobi rungu rwa mubango wa dishi na county thukuru-ini wa muthingi wa Umoja 1. Sakaja akiuga ni megwetha kigina makeria niguo gukuruhania thukuru ingi iria iri icagi-ini cia Nairobi. We are going to map these schools to our public primary schools. Lunchtime wale watoto kwa informal school area hii ambao wako mapped wamepatiwa isa, wanakuja moja wao wanakula na watoto wetu, after lunch wanarudi kwa shule yao.
Gukinyeria riu kaunti ya Nairobi iri na mariko tamaya 17 thiini wa icigo cia obunge 17 kuria mathukuru 152 na thukuru cia nathari iragunika na mubango uyu. O murutwo akiriha ciringi 5 tu muthenya cia irio. They concentrate in class. There's an enrollment, increasement in enrollment. They are also more active and their mood has changed. Kurumirira mubango uyu namba ya arutwo ni yabatirite mathukuru-ini na arutwo aria mararia rungu rwa mubango uyu ni 310. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Ni wega muno makiria Wangui ni undu wa riboti iyo. Ni ngatho muno makiria wa urathie na mbere kunyitanira hamwe na ithwe. Nitugukorwo tukimhumuka oro ringi no ndugathenge mitambo-ini twina riboti makiria wona twacokereria. This August ni wakati wa kuachia watoto remote.